Andrej Rubljov je bio značajni ruski ikonopisac, kanonizovan je kao svetitelj 1988. godine. Tačan datum njegovog rođenja nije poznat. Godine oko 1360. se uzimaju kao verovatna godina rođenja, po tome što se u zapisima o njegovoj smrti 1430. pominje da je umro u dubokoj starosti, što je tada značilo posle 60. godine života. Andrej Rubljov je postao monah pre 1405. i uzeo ime Andrej. Žive u manastiru Sergejevska lavra blizu Moskve u zajednici slikara, među kojima su poznati Teofan Grk i Prohor iz Korodeca. O ovome se zna jer se njegovo ime pominje u listi slikara, ikona i fresaka u Blagoveštenskom saboru u Moskvi. Ime mu je na dnu liste, što znači da je tada bio najmlađi i najmanje iskusan slikar u grupi. Pisani zapisi svedoče da je 1408. slikao zidove Uspenske katedrale u Vladimiru i 1425. do 1427. katedralu Svete Trojice u Sergejskoj lavri. Posle Danilove smrti, Andrej u Moskovskom Andronikovom manastiru naslikao freske u katedrali Spasitelja. Umro je u Andronikovom manastiru 29. januara 1430. godine. Godine 1904. otkrivena je njegova ikona Sveta Trojica, Staroga Zaveta, i time je počela epoha istraživanja njegovog dela. To je jedino delo kojemu se sa sigurnošću može pripisati. Danas je ova ikona izložena u Tretjakovskoj galeriji u Moskvi. Kompozicija ikone prikazuje scenu iz Biblije, kada su 3 anđela posetila Saru i Avrama. Rubljov se koncentrisao na prikazivanje figura 3 gosta. Poruka dela je mnogostruka. To je između ostalog apel za jedinstvo u vreme sukoba među knezovima. U isto vreme to je izraz religijskog jedinstva u trojstvu, Otac, Sin, Sveti Duh. Umetnost Andreja Rubljova je kombinacija 2 tradicije, srednjevekovnog manastirskog aksetizma i klasične harmonije vizantijskog slikarstva. Likovi na njegovim slikama su uvek spokojni. Vremenom, način na koji je slikao postaje ideal crkvenog slikarstva i ikonoslikarstva. Na Stoglovom saboru ikonografija Andreja Rubljova je proglašena za ideal u izradi crkvenih slika. Crkva ga